Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Memang dah cuba nak biar je ram, nak biar je ram. Nongtuh uliat mama. Ini kilingka badan Ïing ni. Uliat. Kata dia jingliat teh itu bah. Terasa. Uwei runa Nongtuh yaw belatip kerteng kemusandi nong sit. Ubelakam beudai ubasa hakishnong lawan mau prem Bishops for Shillong. Hagakat atu uno pra arajar pausan. Ula syakem hakipat bah hadin bola prong tu hakui ke Ïing ke badan Jaïaw Opolan Sunalin Shillong. Kakum ngujinga tu jang kisamla jongon gashnong. Kidan arung kinong tu kiba prong tu hapok ke Ïing hendelayo bat tang yo sandi nong sit kat ba Uwei pat upar lok nong tu badan lang ulai Phet badra lang ru siteng gitiar kibalayo tu napok ke Ïing katra Ïing kebam kuat ben pau kerteng ha kecing keran ba unolom kubor ke Batesi TV kreat hu bikirunar nong tu laprong hapok ke Ïing ha kopor kumakat ar sabusan Mynsngi bom don brio satya hapok ke Ïing ki plet kelum ding juri police station kibalayo ujor halogan ke jingjia la shimtino yo ni runar badra no yu chathanat ringkat bekitiar ba ulatu napok gani ke Ïing urunar latu ya kuwe television yi dahara daga bekendang ke almari dieng batu ru ki adli kra plastik baju pelang pisa daga bekendang ke almari godrej bat kiwe ki mar Kata godrej ula liat nong tu kawe kana rar ula liat Oi baba. macam ni Urunan ni umi na station para man sa paninang tayo ba Tata baba ngatin tay. macam Nongtuh uliat uliat mama. Ini kilingka badan Ïing ni. Uliat. Kata dia jingliat teh itu bah. Terasa. Kata kamran mesti jadi kamera tempat rong. Belum balap buat dia mau. Sudah apa mana nang Tibi. Memang dah cuba nak biar je ram, nak biar je ram. Orang yang nak kumpul. Tahu itu buat di perlok lah. Oh.